gusoma ijambo ry'Imana. Ndagerageza gukora introduction y'uku kwezi. We are going to try to do the introduction of this month. Abatabana mu natwe materaniro yo kuwa kane. Those who were not with us last week. Yenda nibona sana subirira mariko mbanara. I'm going to repeat it once more because of them. Ariko ntaratangira. But before we continue, ndagira ngo wowe wicaye mu iteraniro, you who is seated in this utangarize itangazo I should announce for you that you should have faith. mu iteraniro. In this service, hari icyo nshaka kukumenyesha. there's something I want to tell you. Uyu mwanya duteraniye hano, Today while we are hari here, ikintu cyabaye ikuzimu. there's something that Icyo has nicyo nshaka kukubwira. That's what I want to tell you. Kuzimu hahiye. And hell there's fire. Kuzimu hahiye. And hell there's fire. Bisubiramo kuzimu hahiye. Repeat it, in hell there's Hahiye fire. kubwira iteraniro There y'uyu is mwanya. fire because of the Hahiye service. kubw'amateraniro y'uyu There mwanya. is fire because of the service Twari of today. twarabisabye Imana, We asked God iragenda ibitwereka. and He showed us. Nanjye rero ndagira ngo ntangaze. And I also want to announce it. Muri Elohim In Elohim, ntabwo tuzongera guterana iteraniro we are not going to have the service ritabangamiye ikuzimu. whereby it will not be obstructing hell. I don't know if you've understood. Muri Elohim uyu mwanya In Elohim right now, nta this time, teraniro rizongera kubaho there is no service which will take place ritabangamiye Satani. whereby it will not obstruct the Kubw'izo devil. mpamvu For those iki reasons, ni igihe cyacu this is our time kuba intwari mu murimo wa Data, to be strengthened in the work of our kuzuza Father Mwuka Wera. and to be filled with the Holy Ibyo nabivuga Spirit. ukagira ngo ni I ukwikina can say kw'abarokore. that maybe Ariko oya, but no. ibyo mvuga ndabizi. What I'm saying, I know it. Imana yigeze ibwira Kuro What taught ngo Kuro? si kubw'imbaraga zawe, It's not of si your power. kubw'ubwenge bwawe, It's not of si your knowledge. kubw'ubuhanga bwawe, It's not of your ngo ni intelligence. kubw'umwuka w'Imana. But it's because of the Holy Natwe ibyo Spirit. tuzabigeraho. And as we are going to reach Tuzatsinda there, ikuzimu, we are going to defeat the tuzabahanira hell. dayimoni, We are going to confront the devil. We are going to step on the devil because of the Holy Spirit. imbaraga kure muri Kristo Yesu Because of the power of the zikamuzura Spirit. ikuzimu. And which led Uyu the munsi akaba ari devil. muzima. And today he is Izo alive. nizo iha twebwe And those are the power he's given us. abamwizeye. Those who have faith in the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nabivuga mukagira ngo yenda I can say it and you can think ndi mu mikino. maybe I'm playing. Kankubwira ikintu kimwe. Let me tell you one thing. Hari kera nkiri mu myaka mike, A long time with few years, just a few years. nkiga nko mu wa gatanu, mu wa kane segonderi. When I was in grade 5 in secondary. Umurozi wo mu rwego rwo hejuru A witch from the upper witch in among witches. bari baragambiriye kurimbura umuryango wacu. They wished to destroy our family Baroga mushiki wanjye, and they had to witch my sister. tumusenge kuko yari ku ishuri. She was at school. Bamuvuje ahantu hose biranga. They had to take my sister to different kind of clinics and it failed. Ariko directeur w'ishuri amwohereje mu rugo byananiranye. When the director of the school had Twari to dufite take igicaniro ku rusengero no mu rugo. we had the fire of at Twari home and dufite at church. igicaniro cy'amasengesho ku rusengero no mu rugo. We had a place where we used to play from where it was fire at home and at church. Turasenga, We went to play umuriro w'Imana uramanuka. and the fire of the Lord Mushiki came. wanjye bari baramuroze gukurura inda nk'inzoka. My sister was wished to be moving like a snake. Dukomeje gusenga, When we continued to play, imbaraga z'Imana zikubita dayimoni wari muri we. the power of the Lord had to beat the devil. Dayimoni amufora amatama nk'inzoka yinjira igiye gucira. She had to be having big Hari umwana cheeks. w'umusore wari wuzuye imbaraga z'umwuka we. There was a child of God who was filled with the Aho Holy hantu Spirit. hari umuriro ukomeye cyane. There was fire of the Holy Spirit. Aragenda akubita kuri ya matama ya wa She mushiki wawe. went and slapped at her Hasohokamo sister. ikintu kingana nk'iki kiganza. There's something which came out like a ring, like a hand, nk'igiti cyakuze gifite ibango rinini. just like a stick which was grown, which had Kirakubita one. gikubita ku rukuta nka hariya. It had to beat on the rock, Kiraruka kigwa ku mikeka. and then it fell down on the mat.
ndagira ngo mbabaze I want to ask. ikintu kingana gutyo ntiwakirya mu biryo You cannot eat that kind of mu food. mazi You cannot drink it in ariko abarozi water. babasha kubikora But the witches, they manage to do it. bakakugenza uko bashaka And they do the way they want. urwo yararurenze And she jumped Imana that. iramukiza And God healed her. hashize iminsi mike asubiye ku ishuri When the few days when she went back to barongera school, bajya i Bugande na Tanzania they went to Uganda and bamuroga Tanzania. ibintu bikomeye They had to witch her once more again. mu nda ye bapakiramo amabuye ya gravier In the stomach, they had to pack the sinzi stones. ko nabona urugero hano I don't know if I can have an ariko nabura example. ibuye rimwe ryanganaga nk'aka kantu k'ikaramu kagapfundikizo One stone hand was like just like a lead. icyo gihe nari of ndimo a thing. ndambagizanya na madamu At that time, I was almost in fiancé with my wife. We played. dukomeza gusenga We continued to play. baramutwohereje ku ishuri They sent her back and we prayed for her. yarutse amabuye icyiciro cya mbere She had to vomit agera stones, kuri 30 almost which were like icyiciro 30 cya and kabiri others. dukomeza gusenga And the second group we aruka continued atagera nko muri praying. 30 yose hamwe agera muri 60 All the stones together, the tuyashyira total mu was 60. gapurasitike We had to put them in imana the iratubwira plastic. ngo n'abayobozi bazaza barebe ibi bintu Even God told us, even the leaders will kugira ngo see ibi these bintu things. bisohoke One stone must urumva come out. abanyamasengesho uko babaga bameze You feel that you can take turababwira away the prayers gusenga away. mukagira ngo turi mu mikino We tell you praying and you think we ibyo are praying. nabibonye madame twari tutarashakana niwe wamufashe ibase Before I got married, my wife was the mushiki one who was holding wanjye the aruka picture. ibyo biri My sister had to vomit abarozi all bagira things. imbaraga The witches zo have kukureba power. bakavuga ngo The witch you and say, I'm going to witch her this igikeri back. ntiwakinywa mu mazi A frog you cannot drink ariko it in water. barakikuroga But when they witch you a frog, bagusengera ukakiruka but when you pray izo for ni you, you imbaraga vomit. z'abarozi Those are the power of cyari witches. gitumye mbabwira ibyo ni iki The reason why I've told you that is ntabwo why. ari ukwikina kw'abarokore It's not plain of umurozi wakoze witches. ibyo bintu A witch who did that, yarazwi aho hantu mw'ako gace she was known in the bari Bible. abisilamu They were Muslims. familiya zabo zirakomeye hano Tanzania Here in Tanzania, they are big people. barandebye icyo gihe They looked at her. banyuraga ku rugo iwabo They used to pass at our place. imana iratubwira ngo kugira ngo mbereke ko nkomeye So that I show that I'm strong. umugore w'uriya muntu wabikoze The wife of that person was aratwite is pregnant. ngo nzamuhanira ku mwana we I'm going to show you to Yabyaye a umwana. child. He gave birth to a child w'ikimuga who was lame. ugenda ukurura ikibuno hasi He pulled the bum imana behind. iravuga ngo sinzamwica I cannot kill that child. nzamushyiraho kugira ngo ajye amenya ibyo yakoze I will put it so that he must know what bakoze he did. ibishoboka byose ngo bamugorore ingingo biranga They did everything so that that person can umwana forget that agakura child. akarushaho kugenda atera The more the child grows, the more he imana was iratubwira ngo pain upon the nzamubaraza mother. kugeza igihe yumvise ibyo yakoze I'm going to give pain to that woman until they ibyo should byabaye know. mbireba And those things happened icyo while I nshaka saw it. kugeraho ni kimwe What I want to go on is one. umuyobozi yarandebye That witch looked at nyuzeho us nyuze ku muryango iwabo when I passed on the door there. abwira abantu bari aho hantu I told the people we are aravuga there. ngo naroze benshi And I did uyu try the muryango Lord. waratunaniye But this family I have told. uyu mwana w'umuhungu umukozeho If you can touch that wall, arara mpfuye I can sleep uwo one of muryango them. yavugaga That I was saying. abarozi baratumenya The witches, they icyo know gihe us. nari nkiri umwana muto That time I was nari small. nkiri muto mu mwuka I was even small in the ariko spirit. nahungabanije abarozi But I destroyed the devil. Today, ndashaka kubabwiza ukuri I want to tell the truth. niba hari umurozi muzi mwiza If it is the witch you know in Zambia, who is muzagenda strong, mumubwire go and tell that witch. mumuzane hano You should bring that witch here. kugaragaza imbaraga z'imana yawe I want to show the power of God. ntazashobora There's no witch who will defeat me. imbaraga na zimwe zashobora There's no power which can defeat me. nimubona ashoboye If you see that this witch can find me, muzamenye ko imana nsenga you should know that the God I pray, itagishoboye He doesn't ibi do that. ndabihamya ku maguru yawe I make nta murozi from uzashobora There's no witch who defeat me. abagendera mu mazi Whether it's moving on the abagendera ku earth, butaka whether it's moving on the abagendera mu land, kirere whether moving on the sky, bakabona n'ijuru rya kabiri even on the second njyewe day. nkorana n'ijuru rya gatatu
Amen.